Yesu nashimwe cyane. Amina. Ibyakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume 9:36. Sura ya 9 mstari wa 36. Ngo kandi yopa. Gira mugenzi ati kandi NAOTH. Ambia jirani yako tena NAOTH. Hari umwigi. Alikuwepo mwalimu. Yitwa Tabita. Aliitwa Tabita. Twumvise ubusinaome. Tumesikia Naomi. Twumvise ko Tabita twobirigishira mu izina ryawe. Tabita unaweza kumweka katika jina. Nimbi NAOTH yari umuntu mwiza. Kama NAOTH kulikuwa mtu mzuri. Birangwa n'ibikorwa. Inaoneshwa na matendo. Ntabwo birangwa n'isura. Haioneshwi na sura. Oya, birangwa n'ibikorwa. Hapana, ni matendo. Tabita. Huyo Tabita yarahabaye. Alikuwa meshi. Ntabwo yarazi no gusenga cyane. Alikuwa hajui hata kuomba sana. Tabita yarazi gukora ibikorwa. Tabita alikuwa kutenda matendo. Ariko ivyo gusenga navyo yarazi. Kuna katika kuomba alikuwa hajui. Igihe kiragera. Muda ulifika. Arahwera. Akafa. Nkuko twumvise n'abandi bapfa. Kama tunavyosikia wengine wanakufa. Ariko uvise ibikorwa byiza. Lakini ukiwa na matendo mazuri, ntahuzoja. Hautaenda popote. Ntahuzoja. Hautaenda popote. Nta nubwo uzokena. Wala hautakuwa maskini. Nta nubwo uzosegerereza. Wala hautakuwa kuombaomba. Ibikorwa byawe. Matendo yako niyo azokuzamura. Ndio yatakayo kuinua. Kuri uno mutaga rero. Katika mchana huu sasa. Wewe utahora ukora ibikorwa. Wewe ambao ulikuwa hutendi kazi. Nagomba ndagutumirire. Nataka nikupe karibu. Utangure gukora ibikorwa byiza. Uanze kutenda matendo mema. Hari beshi. Kuna wengi batakiri muri twebwe. Hawapo ndani yetu. Kandi barushi. Tena wamechoka. Tabita wewe yabishizemo n'amafaranga. Tabita yeye aliweka hata pesa. Era ku munsi wejo. Kuanzia siku ya jana. Ndio wabwira ati aracari imani NAOTH. Anasema bado kuna Mungu NAOTH. Ugende mubwira ati aracari imani NAOTH. Wewe waambie bado kuna Mungu NAOTH. Twamaze kuvyumva. Tumeshasikia. Impene byari impene. Mbuzi anazaa mbuzi. Intama ikavyara intama. Kondoo anazaa kondoo. Mu buzima bwanje. Katika uzima wangu. Nabwo nohiga umugenzi. Siwezi nikatafuta rafiki. Ana watazi yaja. Na yeye hajui anapoenda. Iyo ngikubona. Nikikuona. Ndakubaza ibisagara umaze gutembera. Nakuuliza miji ambayo umeshatembelea. Tuvuye ku bisagara. Tukitoka katika miji. Nakubaza ibihugu umaze kugiramo. Nakuuliza nchi ambayo umetembelea. Numvise ari vyinshi. Nikisikia ni vingi. Hari mwivyo ntarajamo. Kuna ambapo sijaenda. Ndakugira umugenzi. Na kufanya rafiki. Kuko bya bihugu ntarajamo. Kwa sababu nchi ambazo sijaenda. Wewe warabigiyemo. Wewe ulishaenda. Kandi ndazi ninagukurikira. Tena najua nikikufuata. Uhara uzonshika. Kuna ambapo utanifikisha. None ufashe umuntu. Sasa unashika mtu. Wenyene ntazi yaja. Yeye mwenyewe ajua anaenda wapi. Wenyene nana resepa saratunga mu mufuko. Hata passport yenyewe hajashika. Gumugira umugenzi. Mfanye rafiki. So mugize umugenzi ugira azakunguriki. Unamfanya rafiki ili akufaidishe nini? We ujya kiri nyuma. Yule ambaye yuko nyuma. Yarakwiye ko ahiga umugenzi wewe umaze gutembe. Alipaswa atafute rafiki ambao wewe umeshatembelea. Kugira ugira aho uzomushika. Ili huo ambapo utamfikisha. Ariko jewe. Lakini mimi. Iyo mbonye atacho ndagukura. Nikiona sitakuchukua chochote. Tagira ubwenge. Una akili. Sindakugira n'umugenzi. Sikufanyi hata rafiki. Ubujuju bwawe uhavana ubunteramo. Ujinga wako utaniambukiza. Yesu nashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Umuhinga wa mbere. Mtu mwenye akili wa kwanza. Nuwuzi guhiga bagenzi. Ni kutafuta ni yule ambaye anatafuta marafiki. Mu bikorwa vy'Imana. Katika matendo ya Mungu. Harimwe ibijuju. Kuna wajinga. Bigisha n'ivyo batazi. Wanafundisha na ambao hawajui. Babeshera n'Imana. Wanasingizia hata Mungu. Ngo Imana iravuze. Mungu amesema. Kandi tavuze. Wakati hajasema.
Labo ukurikiye mbega maze gushika. Tazama unayemfuata, je, amefika wapi? Nimba ukurikiye William arazi mu Rwanda azogushika nayo. Kama umemfuata William anajua Rwanda arazi Dubai azogushika nayo. Anajua Dubai atakufikisha. Hari bihuga maze kugenda uzogenda kubwiwe. Kuna nchi aliwahi kufika, wewe utaenda kwa sababu yake. None nawe wagize ubugenzi bandi. Sasa wewe rafiki yako nini? Cyanye wagize ubugenzi, iyo ugize umugenzi asambura ubwoko bw'Imana. Ukiwa na rafiki ambaye anabomoa kazi ya Mungu, nawe ujamwe, na wewe unaingia. Tangura kuvuga nabo ubwoko bw'Imana. Anza kuongea na watu ambao wako ndani ya Mungu. Kubera bo wakurikiye nivyo bavuga. Uliowafuata ndio wanayosema. Turaba umwanya muremure. Tunaishi muda mrefu. Turaba ivyo tuba turiko turakora. Tutazama tunayokuwa tunayafanya. Hajya bo mutebana. Ambao unachelewa naye. N'ivyiyumviro birahavana bigasa na babandi. Na mawazo yanatoka yanafanana na wale. Yesu nashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Ntushobora kugendana n'umunwaro mu gutarunwa. Huwezi kutembea na mvuta bangi wewe hauvuti. Nimba utarunkura rudandaza. Kama wewe hauvuti unauzisha. Ntushobora guhuza n'umuntu nk'uyo. Huwezi kukutanisha na mtu kama huyo. Ataki bahuza mu vyakora. Kama hakuna ambacho mnakutana nacho anachokitenda. None nimba twebwe turabakozi b'Imana. Sisi kama ni watumishi wa Mungu. Kubera iki? Kwa nini? Abantu baba ari bo bagenzi ba. Watu wabaya ndio wao marafiki zetu. Umwanya wose uza kumubwira ivyabereye mu itora. Muda wote tunawaambia leo tokea kanisani. Se yagutumye. Je, amekuagiza? Hari abantu bikwegera umuvu. Kuna watu wanajivutia laana. Iyo umuntu atagutumye ntukavuge. Mtu kama hajakutuma usiseme. Iyo umuntu akubariye, mtu akikwambia nabagutumye, anakuwa hajakuagiza. Ni yagutuma zokubwira ati genda umumbwirire naka. Akikuagiza atakwambia nenda umwambie jirani. None abantu barateranya. Sasa watu sasa hivi wanachonganisha. Bagateranya n'abagore n'abagabo. Wanachonganisha hata wake na waume. Igihe bateretana ni wabibonye. Kipindi wako wanatongozana ukoona. Ari kuri kujana makuru y'ubupfu. Lakini unapeleka habari mbaya. Hanyuma ngo umugisha wazibiwe niki? Halafu eti baraka zimezibwa na nini? Umugisha urazibirwa no mu bintu bibiri. Baraka zinazibwa katika vitu viwili. Iyo ugendanye n'umuntu atagira ubwenge. Ukitembea na mtu ambaye hana akili, arashobora kukuzibirira umugisha wawe. Anaweza kaziba baraka zako. Muvyavuga katika nao yaongea, usanga wamufashije. Unajikuta umemsaidia. Iyo ugendanye n'umuntu, ukienda na mtu akaba mu vy'Imana, akawa katika mambo ya Mungu, umundi mwanya kivanga mu vya politiki, muda mwingine anajichanganya na mambo ya siasa. Se politiki warize kuyikina? Siasa ulijifunza kuicheza? Waravuga wakavana bakivu. Wanasema na yeye anajiosema. Nimba politiki kama siasa. Wanye politiki na bakozi b'Imana nabo. Wana siasa na wenyewe ni wana wa Mungu. Turabasengera. Tunawaombea. Siko none? Si ndio? Ariko hari ivyo tutivanga. Lakini kuna ambao tuweza tukajichanganya. Nimba bariko bahiga amajwi. Sasa akiwa wanatafuta sauti. Na uli pastor. Na wewe ni mchungaji. Ugiye kujamo. Unaenda hari abuvuga nabi. Kuna ambao utasema vibaya. Hari nabuvuga neza. Kuna ambao utasema vizuri. Ariko abantu buno munsi byarabavanze. Lakini watu wa siku hizi aliwachanganya. Ari mu vy'Imana, yuko katika mambo ya Mungu, ari mu vya politiki, yuko katika mambo ya siasa, ariko arabona ngo basi bacu banakare. Anaangalia mabaya ya huyu na huyu. Kwa Mungu gusigura. Jumapili anaenda kutafsiri. Si vyawe vyaragucanze. Sio yako yalikuchanganya. Gutora turabire kuriwe. Kokota. Tegerezwa amatora ageze ugatora uwo wimbaza afise ijazokumarira. Unachukua unapigia kula yule ambao unajua kuna kitu atakusaidia. Ariko mu bindi, lakini katika mengine y'ugwanko ya mabaya, nta mukristo yategerezwa kubigira. Hakuna mkristo ambaye anapaswa kufanya. Abakristo, mkristo umuntu ariko araja mu ijuru, mtu ambaye yuko anaenda mbinguni, ntabwo yarakwiye kuvuga ngo banaka n'abasi banje. Hapaswi kusema wale ni wabaya wangu. Ariko ni waje muri politiki neza. Lakini ukienda katika siasa, bamuzobita abasi ba. Wengine utawasema ni wabaya wako. Ntabwo ari abasi ba. Tena sio wabaya wako. Muri demokrasi abantu barushanya imigambi. Katika demokrasia watu wanazidiana. Nimbura umunyamavuta. Kama ni mwenye
mafuta. Reka gutuka yandi abandi ba pastor. Acha kutukanya wengine wa pastor. Oya. Hapana. Bizogaragara mu byo dukora. Itaonekana kwa yale ambayo tunafanya. Bizogaragara mu byo twigisha. Itaonekana kwa yale ambayo tunafundisha. Abantu bazogukurikira. Watu watakufuata kuko babonye ufise ubwenge. Kwa sababu wameona una akili. Imana ibahezage. Bwana wabariki. Imana ibahezagire cyane. Bwana wabariki sana. Muri iyi ndwi turiyemeje kuzoza kurondera umuntu wese yari umunayote kugira agaruke ngaha. Tutafuta yote wanayote ili arudi hapo. Ndemezanya n'Imana yanje. Barana na Mungu wangu. N'abagiye mu kabare tugiye kubaza. Hata walioenda huko tunaenda kuwaleta. Hariho n'abagiye mu kabare. Kuna ambao wameenda kilabuni. Imana yacu tugiye kwisenga kugira ibazana. Mungu wetu tunaenda kuomba ili awalete. Wewe uzi umuntu wese yahoze ngaha. Wewe unayejua yote aliyekaa hapa. Mubwire. Umwambie. Yesu aracyagukunda. Yesu bado anakupenda. Birababaje. Inaumiza. Gutangura neza ukarangiza nabi. Kuanza vizuri ukamaliza vibaya. Urangije avuye muri NAOTH. Unayemaliza kiwa umetoka katika NAOTH. Urangije nabi. Unakuwa umemaliza vibaya. Kubera NAOTH. Kwa sababu NAOTH hari vyiza. Kuna mazuri. Intambara ziraceceka. Vita zinatulia. Ubukene buraceceka. Umasikini unatulia. Ibibazo biraceceka. Matatizo yanatulia. Ivyo biguhiga. Hayo yanayokutafuta. Uhora arabicecekesha. Bwana yanyamazisha. Tugiye rero kurangiza. Naenda kumaliza sasa. Iyumvire ku Mana yawe. Fikiria kwa Mungu wako. Tugiye gusenga Imana yacu. Tunaenda kuomba Mungu wetu. Yisaba inkomezi. Iombe nguvu. Yisaba amavuta. Iombe mafuta. Kugira ubandanye urugendo. Ili uendelee safari. Yarakoze bikomeye akinuna kime yarakoze yombe kumana ya yarakoze bikomeye yarakoze bikomeye nakinuna kime tomushoboke ujyane n'ishengero ryawe, ujyane n'abaririmbyi bawe, ujyane n'abamezisiye bawe, ujyane na gurumbero wanje n'abaturage, ujyane n'ishengero ryose. Warakoze ibikomere bana, warakoze ibikomere, warakoze. Ujyane ishengero ryawe riherekeza aho rigiye kujya. Danda muca turi basima yebasaya negesaya nakirasaya biza yango yabo basa Imana ibahezagire mukumbirane musalimiane ukugumbirana kwabera